Dopustit ću sebi jedno pojednostavljenje. Duševni problemi su rezultat nedostatka ljubavi u ranom razvoju, a osjećanja su nam data da te duševne probleme razrešimo. To je dakle glavna ideja, koju ću sada detaljnije obrazložiti. Pod duševnim problemima podrazumevam sve ljudske tegobe na nervnoj bazi, a one nastaju negativnim dejstvom okoline na ljudsku jedinku, ali i od otpora jedinke da prihvati sopstvene loše postupke prema drugima. Ne zaboravimo to. Od začeća pa nadalje, štetna dejstva okoline mogu biti alkohol i nikotin u krvi trudnice, stres buduće majke, traumatsko rođenje, nedojenje, zanemarivanje deteta, svađe u kući, odsustvo fizičkog kontakta sa detetom, prestrogost, batine, omalovažavanje deteta, vređanje deteta, surovo kažnjavanje itd. Podsjetimo se da tegobe na nervnoj bazi mogu biti kako psihičke, potištenost, bezvoljnost, anksioznost, fobije, neurotične misli, tako i fizičke, psihosomatika, ekcemi, astma, čir, slaba otpornost organizma, glavobolje itd. Ovaj prvi deo moje teze je verovatno blizak i prihvatljiv većini onih koji čitaju ove redove. Drugi deo teze, pretpostavljam, manje je očigledan i nije opšte prihvaćen, a to je da se psihološki problemi mogu razrešiti konačnim doživljavanjem do tada neprepoznatih osjećanja. Pokušat ću ovo da obrazložim. Fetus, beba ili dete su ugroženi nekim uticajima iz okoline. Oni reaguju na to i čine šta je u njihovoj moći da se oslobode ugroženosti. Kada im to pođe za rukom, ta spasonosna reakcija se pamti, a u njima se proizvodi osjećaj uspešnosti i optimizma. Međutim, kada nikako ne uspevaju da uklone štetno dejstvo okoline, organizam to registruje kao neuspeh, što stvara osjećaj bespomoćnosti i uzaludnosti, ili kao frustraciju u koja ga ubacuje u večnu borbu za zadovoljenje potrebe. Zadovoljenjem koje može biti realno ili nerealno. U svakom slučaju, neuspeh u ostvarivanju neke svoje potrebe u nekom dužem periodu predstavlja gubitak. Ovo je dobra reč za ono što se dogodilo, ali je nevolja u tome što jedinka ne doživljava to kao gubitak, već je samo svesna neprijatnih osjećanja, nezadovoljstva, frustracije, besa, razdražljivosti, potištenosti ili napetosti. Realno, ona gubi doživljaj zadovoljenja potrebe, nema doživljaj uspešnosti, nema elan, nema optimizam, gubi deo osjećajnosti prema svojim potrebama, gubi deo ljubavi. Jedini način da se gubitak razreši jeste da se oseti, da se doživi, da se odžali. Deca posle 6. do 8. meseca života imaju suze i kada plaču zbog nečega, to je plač sa suzama. Pre toga bebe nemaju suze, samo plaču glasno. Fetus ne može da pusti glas. Njegova reakcija na bol je nema. Prema tome, doživljavanje osjećanja je šire i od plakanja, sa suzama ili bez njih. I zato je to izraz koji za sada najbolje opisuje taj psihofiziološki proces razrešavanja traumatskih doživljaja, koji Džanov naziva primal. Pošto izraz doživljavanja osjećanja može da znači različite stvari, vreme je da ga bolje definišemo. Doživljavanje osjećanja je jedinstveni psihofiziološki proces kojim se trauma razrešava, gubitak žali, nezadovoljena potreba doživljava.
Uzet ćemo primjer traume na uzrastu od 4 godine kada devojčica gleda kako njen otac ljutito napušta stan i odvozi se kolima bez reči. Ovdje postoji više mogućnosti koje se tiču prirode i jačine detetove reakcije na to što se dešava. Jedna, da devojčica sve ovo gleda u šoku bez ispoljavanja ikakvog osjećanja. Druga, da reaguje kratko i sa malo osjećanja. Treća, da devojčica plače, trči za ocem, viče da mu se vrati i ostaje uplakana na ulici dok gleda kako se on odvozi kolima. Što devojčica manje reaguje na traumu, to više bola ostaje u njoj, to jest trauma ostavlja jače posljedice. Drugim rečima, ona je morala više da potisne svoju osjećajnost, svoj bol i ljubav prema ocu koji odlazi. U trećoj navedenoj mogućnosti, devojčica deo svog bola ispoljava na licu mesta, reaguje na traumu i time ne zatvara svoju osjećajnost potpuno. Naravno da je time doživjela jedan deo tog osjećanja, jedan deo tog bola i na taj način malo umanjila valencu potisnutog osjećanja. Ipak, čak i u tom slučaju, trauma neće biti neutralisana. Značajni aspekti te traume će ostati nesvesni i nedoživljeni, smešteni u nesvesnom i čekati dobru priliku da budu doživljeni. To je ono što se radi u emocionalnoj terapiji, kao i u drugim terapijama usmerenim na osjećanja. Naime, zadatak emocionalnog pomagača je da pomogne klijentici da se prisjeti važnih uspomena u njenom detinjstvu, uspomena kao što je ova sa ocem. Tada joj se pomaže da se prisjeti osjećanja koje je imala prema ocu i posle nekog vremena situacije kada je on otišao. Klijenticu bismo ohrabrivali da se prisjeti te situacije do detalja, da nam opisuje situaciju u sadašnjem vremenu, kao da se dešava ovdje i sada, i da osjeti osjećanja koje joj se tada pojavljuju. Neka od tih osjećanja će vjerovatno biti vrlo slična onima koje je tada imala. Međutim, sada se mogu pojaviti i nova nedoživljena osjećanja. Kaži mi nešto, zašto ćutiš, odgovori mi, ili zar se nećeš okrenuti bar jednom, zar ti tako malo značim, ili ostani, kaži da ćeš ostati, kaži da ćeš se vratiti. Nikada ne možemo predvidjeti koje će se osjećanja kod klijenta pojaviti u vezi neke emotivne scene. To je nešto jedinstveno, ideosinkratično, svojstveno samo toj osobi. Ono što je univerzalno, to je da će svi osjećati neko bolno osjećanje u takvoj situaciji. A ono što konačno razrešava traumu je potpuno doživljavanje potrebe koja je traumom ostala nezadovoljena. Dakle, rađamo se sa nekim potrebama, kao što Džanov kaže, urođenim očekivanjima, kao što kaže Jean Lidloff, od roditelja, i kada oni te naše potrebe ne zadovoljavaju, mi potiskujemo svest o tim našim urođenim potrebama, potiskujemo ljubav u sebi, otupljujemo svoju osjećajnost. Onda pokušavamo da živimo nesvesni te ljubavi, nesvesni tih naših urođenih emocionalnih potreba, nesvesni našeg bola. To proizvodi napetost koja se ispoljava na mnogo različitih neurotičnih načina kroz različite duševne i fizičke tegobe. Lek je da se konačno dožive ta potisnuta osjećanja, da se sa njima dožive potisnute urođene emocionalne potrebe, da se povrati osjećajnost i oslobodi ljubav u nama. Spoznaćeš istinu i ona će te osloboditi. Ako želite, možete lajkovati ovaj video i pretplatiti se na kanal Psiholog.